Bodo akhe alam pen Assam Assembly along ningje dun longpo. Aning hangaling ASEB atum bil kapal ajok Chinthong Sing doloy araratum ningkang samse kachepaklang. HSLC HS asadlang pai ni pai ICR ni pen krep ho angbong kapadopon Japan kachisi. B&M Enterprise along nalitum long ikji mesen akobe aklim. Mesen kobe aklim ke long chotkali bonta nalitum anam jum hek penta long ikji. Nalitum jongsi rong suri ke thoma kobe aklim nampon lote e rong pen sika krehini laben suri ke thom bena ber nampon lote sika krep ho pen nampon longji. Lasi humri ignon B&M Enterprise rong khelan dipu. Klardagalam theka chini jia phan 700-200-7817 along humri ignon. Abirta ke langbang phubam phidona phanseta me nilihin pen adap ki me kardom bhajirik lo kardom. Nilimen sami juli baby nonar jitha Abirta ton pen. Assam along ke dodun barim thektik Karbi atum kapaprang dunang jalar bodo akhe tum kapaprang dun. Kebang ji mati jonga chiklo winter session ahut pen assembly along bodo alam penta ningje dun longpo. Bodo akhe tum puthot kengka misi kapaprang dun thu. Lapen Assam arlo kabuche dun bodo akhe aphan isi ningkarong Abirta. Bangso ningkarong Abirta lapuson henlo Assam along BJP asarkar kachari aja kongbang det pen Assam assembly along bodo MLA atum methanga khe alam pen lamthe jaipon longpo. Lapusona versai kelongpon bodo akhe aphan isia phukimu momo alongta dopo. Bodo akhe lampen assembly along lamthe ke jai duna versai kapathik pon akimiaron kapang chengpon inji laki non ke bangji mati jonga chiklo kapedo ponji winter session ahutpen. Bodo akhe alamaki apharman assembly along kaprek asel kapathik pon dopo. Labangso Abirta lake Speaker Biswajit Daimari and Parta Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Kachetongdun kiramtang bosik ni final gap arnia maya longpensi Klarda Abirta pacetak pondo. Bangso maya longpen kapachini pon Abirta lapuson henlo assembly longpen kepaklang pona kitab doan bodo alampen kelar padopon etpo. Tangte koson lo Karbi alampen abangke. Apor ko ander jilang. Hemprek po alampen rat chariali chu enchot poma. Karbi Anglong life pen kepaklang pon labangso Abirta ning hondo ala. Tangte Karbi atumma district kelong cheng mate bodo akhe tumlong. Labangso karjo alamboy koson lo ini tumangbong kachethakpo. Nona teng benjong si langdam pulote ke claim ke dam ponang jiason ong dumsi dolan. Assam Assembly along bodo MLA tum methang alam pen session kangni ponahut lamthi kijai dunong jabar sai thir klong longpon pupasi Speaker Biswajit Daimari pen pangdak pon. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Thengpia plakalong mirihing ari kokdam lokapita kithi kerenga phan mathadam de pinpen ASEB mate asepatum aning hangaling mirihing kache thoranam mate bil kapale ajok Chinthong constituency kaparlo singdoloya rong araratum ningkang samse kache paklang Chinthong MSC constituency kaparlo singdoloi arong along asep ahin pen kihing amirihing arpuke doatum prabjin pen kelang charidam kenang so athe bangso amirihing anu jok anki ingchin saide setame ari kihing abangke thengpia plagalong lasi bangso thengpia plak jong sikithulo pulote komantu tongki sungka che tom nangjini chiputek the amirihing thengpia plagalong rakdam lo anta kalilang halapu bil ta aning hangaling si kaselam lapen meter reading ta abe anparta achekrojon tinsi edonalong surihinira pharupho tangkaan bil palever posi hadak arong araratum pherangkya thengnu akoiwan Laso puthak prabjin pen KAAC kechari ke thege dingatum lapen MLA Rup Singh Teron nanglang chari kenang sot pusi hadaga habar don pharo isira ingkoi sosi nido araratum kachuningri padopon Chinthong pen hemari rongphar Karbi Anglong Live
West Karbi Anglong district Lakha isi Doramla constituency arlo Tenkera langso ahavar Kaboche araratum Sai kachutiki bom a Anglong ariralong Nogang district akeng sanga soatum Longli kithidam kapangcheng Interstate along that kalilo don marliatum non ke interdistrict along ta Karbi Anglong along le nang thi bom lo Nahok penle langdam pusitame Karbi Anglong along leke nang kon bom lo Lason thak thaksi nijang Karbi Anglong district arlo non puthot interdistrict a dui hoy along le alam ki nang klang chulo Laki Dwar Amla MSC constituency ke parlo Tenkera langsu po havaralong Nogang district akeng sanga sotum longli nang kithibang cheng Tony linon ke dolo ke Dwar Amla constituency arlo Tenkera langsu po havaralong sidolo lapen pinini lidak ke bang nang lapen dak nang ke lekel hanlo je labang su havar along aprang pen Karbi tum sai tutiki bom Anglong arit along pini lapen non keng sanga sotum labang su arit Karbi tum sai tutiki bom along le havar along uthot nang kithi dun thu kapang cheng la puson alam ki no nang klang thulo la bang so havar lo nisi pini dak rong arat tum benje rang ki tum phanang pha pana patini dun lam theke la han lo je la bang so rong Karbi tum methang Karbi tum methang along le long check to elo la pen kuwe rong se elo la pen for example sai system tu ki bom lo constame nona bangke keng sang so tum puthot la bang so long le long nang ke ni tum long le bukan aja la bang so tu tang so constame tum si non kacerai tapi son si non tak yang dulu, nasi non ini ligar jap ke lagi ahoy di mo lagi ahoy lo, lagi Karbi lo kan yang distrik ahoy lo, bos kami lapu kan non lapu bang si yang sang sotum bang ke nah kau lo, lebang so naik kau long si Karbi tu betul itang som tang long le hilang long, lakan tu bos kami kecil aja tang silang itu non distrik kan silang bom lo, bang bom si Karbi tu betul itang kiti ya red long ans pemelang itu non bang bom belai, bos kami kecil aja lapu son si tu lo, lasi non pin dak orang kinu ka tidak tingwai sai teng mo labang so tingwai sai long kan pisar arni kan pisar hutan stame labang so red labang so anglong ke hala so hutan stame sai tiki bom lapen labang so along le ke Karbi long le ko hala bang so ani kan stame si kapatini yang thek phaman stame do besila hoi long non ke do bang ke lak labang so hawar long kan kap ke je phang si dak ni tingwai long stame labang so tingwai long pa chun di mala ben chun chi mala bang so tak stamin tum long so di penar di kontrolong Pini nilitum Karbi Anglong life apherang ke kahumri dam hut ki sung ke phovek araratum na kapachini dona tengke nilitum non pen kalilo hapu sarpisara hut pensi labang solong lealong sai chuti ki pon bom si aove nang bom si pinyarni anta nilitum sai chuti ki pon bom lo bonta nona bangke joint forest management district committee under Nogang district DF open hukum do unang thansi nilitum along le nang ki thinang paru humara bangke chokche lapen ning tuklo pusi ning jering ki nang than exima Limen bangke jitaning ti nang lirong than exima lirong bangke da duinong teng langso kathara pini lak kupi pasi armu chingro mara la nang labang so puthang pachini ma pin ladak armu go chingrum inang ko bangke ladak nilitum aprang hut la Karbi Anglong Nogang district ahoy ladak alom si pilar ke ilo la si la so pilar edet kami nilitum Karbi langnu akhe bangke pini tutiki bom lo cek pini cu ibom lo nilitum cek cu ibom det afisi dame non bang la parok tumbang nilitum ki tang ajo nilitum kang the tang ajo la tum cek nang ki itu do we la si nilitum ladak pacing nang ko bang halalo tang te nang litum phan nang litum methang long le nang litum methang khiti along na pini nang khiti dun la puson le nang man lo man na o la so sinang man nilitum ki tang ajo ni da bang ke nang phur pi asi alang litum cek pini sinang e tang te nang litum angbong pini che bahong shiri la puson dolo ma non ma da bang ke aprang citurko pesai dolo para la forest department atung gadu ipen ta hang lo nilitum diupu gadu tawang lo hasut nilitum adu ya hoy gadu che pek erjat lo supen samri pista me akula ke boktre bang khei tumbang mane aku nang purun tubom lo tak tang along lenta labang so arit mate labang so hawar mate labang so anglong along rong ka anara tum sida great en la dak nilitum bang ke parong thom tok biaro langhusin thong aro thararo taro gen non bang ke lang litum arit along nang litum non sai choklem long de lo ma o mane nili la adap we male na chrain der ba ka lista ebeng an nang chrain der lo kasi adhok tum bang choklem long la choklem long setame nang kap lo nang kap lo halapu inut saru abang pu Karbi Anglong live athengno na ke thando na tengke kedam tang ningkan pharo kriser capra phokebra si hinia ningkan malom adu e hoy kapang theka nu jok mate pilar som
Setame ningkan pharo crescer kebra troxy kebra pho ningkan maloma bangke kengsang aso tum ajo porwang pen lahaya pilar phalang note kang laptiki lasi hula sorni pensi longlina ka cherai varsai nang cho endun boma son pusin jepon nang limen than ik jima Lima. nang limen Niliman de homesor deuri. deuri di acha non bang so hawar long nang li frank fisar pusar de na kai hut je a hoy long pilar ke sompunali chini dun mal bang so La sokini tu mana sopila ke dak la so itu mah sang itu mah la long yang selo hima tidi. La si la so hoi ke ahoi ta tu malang ro long le ahoi ta la helo. Ampe pila ta dak si itu paro tu phang de. pilar ke 1951 52 ni kan. si pilar ke Pilar ke. oh yeah Pilar ke komentuan ni sila alang litum ben kapahin. Tu pun ke 75 et la dom hu. la sot bang pilar pheng do panthule ha La kapahin no la bangso kapa. Aju si wang ke la tung ke. Ajo seva. jo bang si pilar Ini do ko ke wang we. Kan te la bangso dia melong ke ado an bak long le si nang lut. Aju di mana no hi du thom bak do tum. Kali la bangso long liat jak bang. Aja wang Kilometer kan bak dolo. kilometer dak pe ho tu 500 meter bak do dak pe ke ho. 500 meter ba ang kangke lang tumang cherai de le di sang so tum si non la bangso due hoyalong le kithi da malong inut modon suba pu ke japon along si ke ong dunga kengsang aso tum cheto dun si karbiang long along le karbiara ra tum sai chuti ki bomalong le na kithi je phan bor ilo pusi karbiang long life atheng no na pachini do nang te than ik jima Nilimen bang ke jitaning ti nang li rong te than ik jima lirong bang ke dak duinong teng lang so kathara ro pini la kopi pasi armu chingro mare la nang le bang so pathang pachini ma pin ladak ar mungo chingrum inang ko bang ke ladak militum aprang hut la karbiang long no district hoy ladak alom si pilar ke ilo la si la so pilar edet pe kami nilitum karbi langnu akhe bang ke pini tutiki bom lo cek pini tu ibom lo nilitum cek tu ibom det afisi dame non bang la parok tumbang nilitum ki tang ajo nilitum kang the tang ajo la tum cek nang ki itu do we la si nilitum ladak chingrum nang ko bang halalo tang te nang li tum phan nang li tum me thang long le nang li tum me thang khitia long na pini nang khithi dun la pusom li nang man lo man na o la so sinang mano nilitum ki tang ajo ni do bang ke nang khur pi si alang nilitum cek pi ni sinang e tang te nang li tum angbong pini che bahong shiri la pusom dulu ma non ma bang ke aprang citurko pesai dulu sampai para forest department atung kadu ipen tahang lo nilitum diupu kadu tawang lo hasut nilitum adu ya hoy kadu cepek erjat lo supen samri pista me aku la cebok tre bang kai tumbang mane aku nang purun tubom lo Ang pu amen bang nang likini. amen cini modon subah Konara soro la kan. la bang nilitum pen cihlu o elo la dak kistanaro alang li si ka pang tang lo alang li siapang tang lo non la bang solong le na chai ji pa arong asor cewan pak po ampar ge dak nang ipo cek wan po jaran po sama nang li hin jung jung pen made dak lang li tum kadu ka ve arong pen farman pen li tum ko pini karbiang long autonomous council ke japon atoma pan pinik ki pudun ji doma ipu dunji do mane ni ligi puje ba son ba helo la non la ke dam tang asong lo ka bang ke chok kelo la si ni tum dak puta ka tin tang do lapusona ki duke sung ki phua por hut mate ki sung ki phovek arara tum kachuning ria tengpen alang li adimak long humri damsi bangso long le alang ki kewang journey ke messenger phan hula dak arara tum pen chingki chingwai raplin Ladak Anglong district hi bedak Joint Forest Management Committee punadak itum Karbi Anglong arlo cek thengpinang itabret la solong legal itum Karbi Anglong pusidak rong asa tumra pulo 1951 itum Mikir Hills district keseng hamoda ladak lo himalo la pen 1975 5 October gazette notification kitiateng tala heloli itum hawar pusi dak aling satum thano la record ateng pulong de itum Karbi Anglong seta pini ladak ilitum hawaralong nogao forest penda JFMC pen ilitum Karbi pentiba atum dag inglong ri kachuti kelong cek nang ke thengpinang ke la hai dum ase pindak rong so pencing rum pen dak ke se tum dolo la pendak rong asa asong tum dolo alang litum pen rat tum pen jang pen dak
nang kahumri ke bang himalo lai lo tenon labang so adue hoyalam kinang pajok vek nang chiputa KACCM tuliram rong hangaphan kisung ke phora ratum kachuni ripa do ponsi revenue em Omar Singh ti so hin pen nilitum aphan longle pata nang pira kewang journey lahar ke sung pen pajok pon thapusi kachuni ripa do pon Pina da Abirta ke la bonsi kang tonik lo